Haka sengi sedang jo kejing tap kerteng bani konek election MDC kaban long haka arpway terik urampang arjar arpsan ukertong simet ubani kona seorang kam konstituensi Dr. OS Jerwa henik sengi ulwan tap kerteng ngeladi haka office jong ka deputy commissioner. Ha bakren sekilat patai kubor Dr. OS Jerwa ulong ba kejingmi jong usakmat bani konek election MDC kadai hadin baki pajba ke konstituensi Kila Aiman Sim ya ba udai ban mi sakmat ban tenrong ya kejinge ki pajba. I, Dr. Uspris Medson Jerma, having nominated as a candidate to file a seat in Khasi Autonomous District Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegations to the Constitution of India, by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Swear in the name of God. Okay. Ngang lai election na moruk na konsorsi la jan tang ke melieng lai election we arja ra arja khalai arja akulai tinadu arja fra ki kinong kasan yung ikla penbuar nga banjele ke meliau arja katenda ho arja kendai nga kamtre nomor kusnam nanda ke cinca hayin du tio arja khalai ru kilai penbuar banjele abyang ta misi arja katsang kamtre di menta kasin habawan kana election na meliau arja akulai Iwan Baan Musuram Salit tik ba urusan elektrik pembor yang ada banjele ke ya misi tengrai menta kasin mau kami kasin hingga apon kongo no ikajing pembor jeung kinong kesan kinong ya tre kinong yarap kami kini misi election kita kalau kue nambah kinong kesan kinong yarap ikwa ini kuli banjele ini election misi ka please kue om tang Jadi pun saya tahu orang jus konsul ni kedai kata ni banyada ya PDP sentiasa jus kasih jongi ban pendek pensa ikan ni kendau kasih apa. Bagi kita hidup tip ikai jus konsul baru ni tip ikai kata sukses dulu. Jadi kabang kam kata angkai konsulsi jongi mentah kabang ini ihi kedai kini ki bylaws nam jus konsul ba mending dang kini kisni dang mener kana one shot kini ki snong bahap angkai kot ni sulong. Jadi habang ipet itu ki bylaws jong ka jus council itu bagi sikhet bagi sulong tak ke kopi ke ba jong ka bylaws ka building bylaws jong ka muda ka urban jadi jus council pada kamsam sampai di rural areas ni mungkin mungkin terkam di bicu di building bylaws apa ki rural areas ngam surya ha di mau la dengan poin yang tai abis happy matla bagi bagi day mentempat berkuai perfect la ka jong ka building bylaws Kebanlong ya hapat ke jinglong ke rural areas. Nanti ang building senong-senong dan building dah. Dan tangki yang tak silang. Tapi mentah bin ang dah building belas mentah kampung nong ini isu ke pelat kata mai ini sudah cuma nong. Bagi bobon kisah sebab di bangarung kami jauh menimla berpediang ini. Kita ni kata gue isu mengang sampai di tangkam berak bukan isu. Kamtam gini senong di bahag. Jangan di senong molong saya sih buat senong situ. Tak ada itu. Buat kuat kami kita building bylaws kita diskusi sedang menolak kita. Kesian bela elek berfai bopoi sekatong ni. Bopoi tu mut lem no, apa elek mut be teman poi sekatong hi, elek rumut dan nyongot we kandidat hi mut bojop sudah. Benar ke semua banjop benar manfaat election no. Tinggal nyepet ke dalam nyong kobot kan. Poi nak poi ni try stam kan try back ni dua you play try kan nombor nong thau. Bau nyalam nanti ni pun ai ni kebor begin poi sekatong. Ada nilai trace sistem, ada poi sekejing job ngin yang kemen, ada ngiram ngin hun nomor panggil trace sistem. Betang-betang jing election. Mo. Ông tí nó sẽ cả bom này cả sebut songsit ngim lak mantip. Ya kata jing songsit jing pat ba kasih jing songsit jing pat ba. Ngi ngi la ka jong ka nong rem no bangi ngila sakri jing pat ba. Ka kam ngila train nam ta jong kia konstituensi ngin dia dalam di konstituensi ngin dia dalam di blue ke kesan ni banyak pan di kesan halor ka nong rem ka bangi yang nang ta ban sakri ya hidup besok kirang li di bangi ya dia jajan ngai keduk nak kausi suai bangi nyerak di kong jong itu hipis nong tahu bagi in khabiet saya la ka jong snong tahu it la ka jong ta ri la ka jong ta yang kasih kita hidup ba ni ngum yang ngot ni ba it ni kong saya ni kita hajan tolong tong ka ajak ni ya ini kong